Rin sé péin a cháirstean, agus fáilte bhá chríalaribh gus 3 úr de SpeakGaelic. Tá chum ma feicin a dais san an tuilleach Gaelic dúnsachuch, agus a brín dúnsachuch, ha siamach go lacham a ha gyma imimechaí. An túnsach a gák, an túnsach a báiach. The early learning is the beautiful learning. An túnsach a gák, an túnsach a báiach. Ha sin a géis a gain ha cudramach sa ha dúnsachuch nar a ha sin big. Ach, nas cudramiche, sé go bhfuil cumasach dúnsachuch ag ús san bí. We can learn Gaelic at any age. Agus an sa phrògraim seo, bí sin a brín mo chusper a ha céilte ri dúnsachuch. Agus sé sin fúlbam. Education. Fúlbam. Nis sé gus píseach a háirst ar cúid fúlbam, bí mi a brín Barraigh Gaelic san tré seo. I'll be using more Gaelic in this series, but don't worry, na gafah drauch, bí teich go leor ar an láirich lín, agus fuútar na prógram na choiad le fá hítalan ar channel YouTube SpeakGaelic. Ach, dí ha go bhí roin as an ná léir. Féad sin súl iad bicin gramad. Bilúch go seo gaichir. Haisan na sisgriche man vanca bína mise agus nas clachtir a bhí Gaelic a grí tavarta sin. Bí Calum MacLean a túld ar ilan chobáiach sa hawn. Agus bicin manuain ag an líchtir ul. Goprig mi crúir son na díochanin, agus fa tóir léhí a dhéanú. Nis sé leis gyda fúlbam a ha fan frosbic acin, ha sé códdarúm an seo a hir a bethe oprach a chuirseachad san jeirh rún. Iar frúnsabal sònraichte an Dr Marsaili NicLeòid. Fáilteiribh go SpeakGaelic a bharsalaí, nis sé saona 4 cheanna na halpa a se for hús. Cymra chuir sé bheoltas ar a Gaelic maha? Wel, fa bec yn Gaelic ac yn ysdi. A bec yn Gaelic ag maher, is fa Gaelic ag mo henner, i'r tŵf maher cwtioch. So chlach sin na facin, nyr y fam gliog ysdi. Egus yn nŵr sin, fa Gaelic ac yn syfynsgol, egus yn artsgol. So fa sin gli fforstioch sy'n doi sin. Gli orsnoch ar o coramacin Gaelic iwnsach ag go ire ag yn sgol cwtioch. Egus y farach sin, fa Gaelic go ire chorig yn sy'n chorstioch. Ag na siawn dŵnia y fan, sa chóirsneach, agus fa buon cóirsneach ac yn tai Gaelic fiolanis, agus chwriad sy'n clasgan eichir doi, nyr fa mi hinog, is babas go doch yn y clasgan sin, lem o faher, is yw'n sy'n bec yn Gaelic cólaich, sy'n cólaich na siawn dŵnia, ic o Gaelic, sy'n sgir a hyn. So fa mi yn machwrstach go ire a chorigan leis y Gaelic nyr fa mi og. Agus yn canig sef maha gyda sef iobach idd dwlchaid Gaelic Cataibh? Gymi orstyn o, chaniel, chachanin gyfeil, charo Gaelic gylior sy'n sgire i cynnawm sy'n, so gyda hwg mi dwlchaid, dych i cwy mae'r chana sy'n hyn, itcher. Ach, se trofi gywnsach Gaelic mae'r unifach a hamir jingo filantoch go, ire filantoch go yw, get hami haast a gywnsach ag na Gaelic. So gymi orstyn o, chaniel Gaelic dych i cwy ac Agus, a bí swig fel sy'n ula iobach iddo fi gywnsach a Gaelic mae'r unifach. Cymru rhain yw hyn sy'n? Wel, chroi syrf. Mae'r isach at hyn, just fa mi glymach i'r gach corym y facym, nyr y fa mi og, mae'r hwrt mi fa mi dolg yn y clasic yn sy'n chóirsneach, nyr fa mi og, agus nyr fa mi nam iacre, babys go sein yn sy'n chóisir, sy'n fynsgol, agus sy'n artsgol, smar sy'n fa mi tocl na Gaelic, trwy'n fi sein o'r yn Gaelic. Agus yn nŵr sy'n, rhaid mi bec yn Gaelic i ganolhau, iach na misio, y hwylw sy'n, dwi'n fi'n y tosig ar eist. Ach, sawn nyr y hosig misio, yr y chwrs un sònraichte, nyr y hosig mi gyrirw, y tocl na Gaelic. Agus y fi clach na Gaelic. Efys sy'n bio tron na Gaelic, tron y chwrs un gyda fai. Agus, ti'n chorlia ma ha a fedig tu dygwnia ha iddyn slia gyffilyntas ach stoch a ha ffeimach i'r rwtbig gyfarach cydych chi? Gydaraf diolch eist. Sŵl mi cwta mi sefi crwch y coersneach clachgi tymach al orst. So volyn sy'n gymor bydwynia y crwch y coersneach agos y clachgi na hachga le carriage. Gyn byd ysgeitsi
daibh le carriage tro na Gaelic, a chur sias na banan tra bhí na Gaelic, fa níor hoiseach sin an chóir a bhírig mi bhírin go duine san bí ha fiachchaní eric sin ire fílanta sa Gaelic. Agus, cymryd a hasif ma ha a cwr do chwch Gaelic yn sas as yn nuparacaf ag solmarostig? Wel, ha Gaelic it cria solmarostig mar isacet, agus se sin ar canan, agus ha sin ulig a goper, as an math na Gaelic, trofi na Gaelic, sa hula lá. So se Gaelic ha mi clach go gleichelike cholisje, agus ik gach ire, lis na Coinnichidh, like oprichen, ik gach committee, ik ire a woerst, just sa hula dói, ha sin a cud Gaelic hoiseach hula sin ile, agus so ha cria ar núper. Wel, dach bleef y farsli, jyf sy'n corym yn twylio caffedu hi yn y Coinnichidh, nes at yr yrst as y phrògraim, ach rwy'n sy'n ha sy'n a dal y ywnsach yn twylio Gaelic. Mae'r fys acifse a ha iddi fi Coinnichidh fy ni'r hoiseach chanel grammar na Gaelic eitcha chodúlanach sa haher uadyn yn ysmwynachach. Unwyd sgyfel sy'n iolus achur na realchin. Gaelic grammar isn't as challenging as it first seems, and to begin with, we're going to look at an páirstear chéite, the past participle. Chud sy'n iolus an sa hiathri to speak Gaelic, na a ywnsí sy'n fachwan mar dúnse, closed, dúnse, agus done, gianta, gianta, agus ferile, cleachte, just, cleachte. Hat a goprachig mar vuagadan, agus a thorst tuariscal gníamh a ha tacharst, something which has happened. Agus mar a híisih hat an cruachig le bhí a cur tse, nio t, rí sé gníamhar. Na thorst an súl iad éisimplar nio ga. Dún, ní sé fáirstear chéite. Dúnse, closed. Dúnse. Ní sé bí an fachgalh gian I gaharachig go gianta. Done. Gianta. Agus mi iddych an fachgalh clech. A vis a gaharachig go clechtje. Just. Clechtje. Nach cushin seo an cohexa sentence yoga maha. Be a hullerit scrivtje. Everything will be written. Be a hullerit scrivtje. Ja, Jamie is een bladille. She boddanach júnsichtje a hientje. She's a learned or an educated woman. She boddanach júnsichtje a hientje. Dus je hagdéis van de hulshin it in het na Gaelic. Agus van oorsin hat gwosat getukvach uur. Agus magútje gun cynnig sin ricarich no ga uur cudjach. Agus eishtef gedlú fiach an cleinshef eisiamplarin jen faarstje chechtje sa chorig. Hallo. Oh, hallo. Sjál sin, fel do húnas móna de bhrú. Jay? Oh, gaan nou gás a had seo. Hannig het van not vig ik mo hennefydd. Jiri o'r torsgan y fan gabi acu? Tach belacht se. Beluch gesio a gaicher. Heisen nes isgriche men van cabina mische agus nes clachtje de vi Gaelic ag ri tavertasin. Hij te koit go uur. Oh, hallo. En jij stuur ik Shana ka sin? Sé, líon íon box seo gaibh. Stuur se Alfie me. Smisha Luke. Agus Coinnichidh Rona. Shell, heen sin. Ha lacht vik weerwolach ik Shanak. Bodde nog ieski agus umsichtje. Oh, kimmer ha dal na klassieke na Rona. Chanel donne. Han a klassichen kiel trang agus feme mi likkel eichking gewan op jarnens na klassichen Gaelic in lenig. Ga vi fé maket ze klas Gaelic ke you. Ha mi fórsin noch. Ga mi hokul a Gaelic as a vala fór. Sana Jois agus as an jan ski nach ha mo heulach. En de reine Gaelics in skal. Rein mi arstid agus arstid airtach. Chord Gaelic room ach goprich mi cruier son na diachanin. Agus fator levi di janu. No, hulle diach geen skriefje. Fa un diach in Koreaan. Chorig sin an chikalorm se.
Wil het al lent in ast les nieuwtig, agus het al gan alhaig, gus kéme jenu. Gaan je met bullig kindjach. Gaan je het binnen een galer vallen van Eulum gus meunigig mee een? Gaan je op als het Cataibh rangach hier is een traag? Sé la famille. Shell lorst ze dit goed Frankisch. Dat tussen gas filmen met je. Ha mi fölle mit je ma hei en bi. Gaan je gunstig thuis in Cataibh, agus een vast klokje is een op. Ha, immer da is filmen mijn nach heel. Gaan nemen een klie steegje lenten, agus we gaan gan alheim met de ring daher, gus drie teacher horst mag. Ha visserige gak in jen sjå ma goorsigen. Stoch ik een kortig verricht? Vind me zo, maar ach, schaal rollig op. Geen meer de kaneelschef? Jerry. 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 Cymru chai gaibh lys y hiad chorig sy'n trisio. Ha mynd dochas gyda de lensef na fa Rona, Alfie agus Luke y gra. Chol fy sy'n clechge, just, clechge. Agus Rona y gra gro isio nas clechge rydw y Gàidhlig di tafartasan. Nas clechge, more used to dealing with applications. Chol fy sy'n cydioch Alfie y gra gyn ro esan y fas clechge rys y nopeth, getting used to the work. A fas clechge rys y nopeth. Agus hwyrst Luke gyn ro sionach iwnsichtje, learned, iwnsichtje. Nyr y vriendjat i'r ffyldum, hwg Luke agus Rona immerig edd ffyldumichtje, educated, ffyldumichtje. Nach tar sin súl ma ha iad bicin yin chorig y ddiist, agus ma ha bharrachd teich y dhearmh ha tar sgrifion da chahananach yn larigacin. Beluch gesjo geicher. Heis yn nes isgriche mynd vanke bina mische agus nes clachtje vi Gaelic ag ri tavertasin. Heid de coit go uur. Oh, hallo. En jij stu ik Shana kaheshin? Sé, líon íon boxer seo gaibh. Stu se Alfie ma. Smisha Luke, agus Coinnichidh Rona. Shell henshin halacht vik virwelig ik Shanak. Bodde nog ieski agus umsichtje. Oh, kimmer ha dal an de klassieke na Rona. Chanel donne. Han y classic'n ciwl trang agus fe me mi legal eichgin gyfan y bjarnans na classic'n Gaelic yn leanach. Ga vi veel makkets er kwas Gaelic ke you. Gaan we voorsje nog. Ga je me hoekelen Gaelic als ze wel voor. Nisje, gaan je lisam mu Janesje ach ha misje vi gundrein fer version ulle minjolbach. Coile ach Calum MacIlleathain. Gaan we antrich efes Calum codd na haf agus van de Coinnichidh roie ha vi a trusig en skialbach as eentje an alloppe. Sjoat de Calum, je hak het gein. Sorry, woem, haar goeien is pianov. Gunne naadjes je schallig. Varen dient zich min am vastje. Keins me waar Gaelic verrei. Wel, gaan je keins vria verrei huur misje ik gloen me waar no maher at my mother or father's knee, an eloquent way of talking about the language I was brought up with. Ik gloen me waar no maher. Ach, ik ganjen shin, ha vier gre een tjoensige gaak en tjoensige boeig. Agus apper gewil farwil misje in ilan varai glevaig. Traaien erigkal, machrichen kuri. Agus, stok kan geie, je had on show. Goskol porstar Barraigh een traai aan een neukier giek triche te schia. Agus by chimichel ceir giek mílenech y tuils ga chlechgach gach bliana. Ilan le giedach mu vílenech. Haartjen werk gyda sio een forstar sy'n tuil van een by ichtjelein chlechgach traai lain vare maar raon-laighe. Le shallian erachgol is big in Chianach, it's little wonder, is big in Chianach, Gàidhlig ves, maar in a raon-laighe as boiche sy'n tuil. Agus, chaned ydych raon-laighe ha sio, na by gorach, ach y tri, lys chymor sa han trai,
Mar sin, fuirt learngaelic as bí Jay tadhal va bhéal airst na Gaidhlig. The direction of the wind. Airst na Gaidhlig. Ach seil Coinnichidh ha cultach a bhí gobar an seo, chuir Dr MacIlleòid fichit bliana seachad a gobar ag a forstar, an an imitach dríoch in many roles, an an imitach dríoch. How de Griach Gaelic seachad an isin Neil Joseph, ach ein seo Jay hiet upper vacat an seo ag a forstar. Well, Hoish Commission show on the 7th of January 2002, nam smala. Agus Hoish me din training a show in Doshach. Is a dim vakin. Agus no is she has scusasan go T-side. Agus in firefighters course basic is the shin. In the initial and the story how to stand by. So dacht ik skakeerde de initial be ready in response, you know. Agus no is now shift to bakkichen skroich machine. Ach goed is mooi in noop is je training. Agus a daadje goed maar skippelte. Agus draaien goed maar clear. Agus het moeilijk zijn voor mij koop het hoog gehaald te shell. Zo rin me bekken in je goede wakken. De jeno een goortje verstaan. Ha een feile town ha 4 jaar een ruin. Een rukkig agus een hokkig aan een Barraigh. Anak NicLeòid. Bij een plein een laie een trijvoor, daar uur zijn lage biegente. Agus uurnen bij Cavagaun in Sutherland een heilige glasgoed. Ach fius nu de vies, bij unie aan zijn pascan sònraichte een waar een maher ke. Eens gaat Jay hakken naar live show. Ha Coinnichidh fléine agus Coinnichidh gréiceil. Stelle Coinnichidh spin bechgeach spin mé. Uan an torstichte Coinnichidh. Vi sinne korte die. Agus bí sin a glasgoed díirechar sin is Coinnichidh. Agus a brian bíag, Gàidhlig go raibh seo an raon-laighe an tadhal far an unigist do bhíag héin na hocal. Sin a go hiad chrúpan. Son a bhí sábhailte, haar an mollach de gúine a ha tocal chrúpan, picking cockles, a tocal chrúpan, cummal tadhal mui leinigin na raon sin laighe. Apper aatje iengetach. Ganeel trai cultach rish an een duich zijn wie eles en tadhal. Is bekken tjenig gewil wie is ske is stjach a Barraigh ag bar listen en rutten ha deunje a mianachig a jenu. Would like to do a mianachig a jenu. Ku earn to this nan behe. Gydera fe hyn ha. Tach beletsa a halbum agus rilín de hurish a Barraigh, jún sich sin gewil ik gewoon me vaher a kielbachig at my mother's knee. Ik gewoon me vaher. A phrase which means that you learnt something from a very young age. Jún sich sin cúideach gyré ars na guie a Gaelic son the direction of the wind. Ars na guie. Agus un appers email ille vachalbum is big and tunug, is little wonder, is big and tunug. Agus Coinnichidh, gomorrig sib filmich yn chalbum idd fat le fo hichtelen channel YouTube SpeakGaelic. Agus gyn fwtshib essen agus sinja a lentin na mian yn socialte. En is ha mi tollichte faaltje a dash a chur een Dr Marsaili NicLeòid, principal sònraichte. Nis varsle ga siise tra aarstoelum ek of hy glasgoed agus of hy operaid. En is geen pikke min sin. Gàidhlig is hiad almach ga ik al hy glasgoed. Ik is rein mi céman en criniolus. Ik is chors in gwan. Ik is dierig en jay en al hy akel ga ik al hy operaid. Ik is rein mi cémeistrach an sin leis a chanad Rural Regional Resources Planning ríist an roin criniolus. Ik is chors sinrum cúteach. Ik is an jay sin hás mi goper go professionnta. Ik is an jay codde bliana ga mi ras gan al hy. Ik is hásich mi PhD. Ik is bekuspere en trachtes ac Gaelic nat opbroch. Ik is saun an oer sin a chud mi cormadal chwrs un te gi.
agus bheit mi crinneolalas agus Gaelic i chéile tron trachta sin agus chóirsin go mór. Agus ha fólaseach go bhfuil dúnsachuh a Coinnichidh. Déna cuspadan a bhá a dhéadaí gus a ramsachuh. Go mór a cóirdariúm sa bhí coid iad teolalas canan, féin is mar a ha sin na tuairs buaid ar clachga canan yn y diffyr bwynion. So sin na siwrs y dawn sy'n cael cóirdariúm sa. Agus a bhí tig sin cúteach go dúch an ramsachuh gacah sibh go dúchan an halharis. Ha siad fír goharis na bheit mi gúper i College Áitichas na Halape. Bheit mi an sás yn project etar olhai yn Rynyorpe. So bheit corimach am dó gan y Greig, gan Hwain, sy'n garmalt, gan etalt, Sbaen, Eirin, imach úcha. Is chóirsa rym yr is, bheit mi cho fórst noch yn dŵr mi corim. Ach stoch yn corim y biar hwyr mi beg yn gyro mi fforlach rawn sy'n hi. Stoch y si o blian ras, agos hwyr mi corim y dolan nhw go sialan nhw. Agos fa mi stieitje hawlan sin sy'n coris 3 miasyn. Is fa siad sònraichte ma, fa mi skrifig lior nod y gopr i lior i cynawn. Agos fa mi stieitje ag olhai o tago. A per corim. Yeah, 4 jo chorim. So ba mi rís go fórst noch yn dŵr mi'n corim sin. Agus Jane rút is mó ha cóirsi rút, me bhí gopar an fóldam. Wel, ha hwyla na wasgolu. Agus sin rút ha cóirdariúm sa gymór. Bi rút an úra yn ochgag nam bialw gachwa is biacam ni gírach Gaelic rúa. Agus rút eile ha cóirdariúm, chalim mi an sátan an tegas gsalan dú bafis go. Agus ha háta cóirdariúm gymór fi gírach a brosnach ag olanich am sy'n arsin joch. Sin o eis mi ynw, fi lisad, sin rwyd a cóirdariúm gymór. Agus am mi feicin y cwprich yn acam, ys bi mi gírach smwynsil am hyn o befyr hylym fi ras i'r biolw clas yr eist. So ha sydd wfysach ma gybi corim stelym fi gírach y biolw clas ys fi chegasg olanich cwtioch. Agus seo céiste bhís bicúr ar a thula duine a tulórn an seo ar SpeakGaelic. Dé an fachgol neo a napars Gaelic i Charlotte agus Carson. Siog, wel, se napars de hwg mi se chabi torrig gyn sŵhyr. Agus hwg mi napars sin, a hwns gyda sin an napars tad fi gamstúrach trom yn fehe an an doi, an sgach doi. Fe mi tu nopar a chyrysdiach ac yn i'r hosioch, is yn rwysyn. Mae ha lwch an dat sy'n bi fe mi tu nopar a chyrysdiach ro waif. Agus gos sin mar a chai mi se hwcal stocha. Agus sy'n mar sin a hami na ma fehe gyrach. A fers go ma glích. Taplah go mór a bharsúla a per tlach go had i bheann a captaigh riomh, agus ha dóchas gin cúm se bheith a brostach ag olnaich, gus tuilíoh Gaelic iúnsachuh. Achan is Jimmíon crimach ile a choiad far a chóraigh a bheit itar róna, Alfie agus Luke. Fel y dawa lentyn ast les yn iúnsachuh, agus a dal gan olhaich, gus céimi dhéanú. Chan mi bwlach cínteach, ha mi edd bwine a gael ar falaf van eilm gus smynich mi ein. Ha mi gwybod as y taibi rangach, hys yn traj? Sé la fami. Sé o lorst se lyd a chwch Frankis, nach tusa ag as fwm mit je. Ha mi ffyrla mi tjuma hei yn bi. Ha mi gwnsig tors yn taibi, agus y fast clock jyr eisiau nopeth. Ha dau is fwm am ein nach eil. Chan eimu yn tlia steichte lentyn agus gol gan olheim ad yr ein dahar, gus drich teacher a horst amach. Ha fysrach ag ac yn sio ma chwrsichen. Stoch ag yn cordach ferricht? Fydd mi sŵ ma ha, ach siar gael gol ag opeth. Chi mi yw'r cynneilysif? Jerry. 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 Ba beach gin eintiniach ag Luke man clia gefölum, nach rá. Húrste nach éimig Alfie slia ahar lentyn agus a gol gan nolhau. Gus driach teacheth a horste mach. To qualify as a teacher. Gus driach teacheth a horste mach. Sy'n tra cheitje chanig sin hwcamach. Mae'r eisiau bledd hwcamach a fi na teacher. He qualified as a teacher. Hwcamach a fi na teacher. In Gaelic, the consonants L, N and R have different sounds depending on whether they're being used with a slender or a broad vowel. But they also have a kind of lenition
even though we never write them with an H. An sa chóirich, chóla sin alfie a cleachgach, Liani. She filled. Liani an box a seo gaibh. She filled this box for you. Liani. She cooled seivichte a seo, the slender L with lenition of the verb in the past tense. You can hear the difference between the command, Liani, fill it, Liani, and Liani. She filled in the past tense with lenition, Liani. So although we never write LH, L does lenite in a subtle way. Agus ha gyda'n fyr fa a chwsper seo an láirich acin, fan an faisih mínachig agus eislamparin an palchas. Dia chanar sa Gaelic san ghost na bearla. An an luas, ans na herich, tuv siar rosh agus an na nuiste tua, sé taishe nyo uadanan taish a chwynyer. Taishe nyo taish. Chwynyer yn fachgal, bochgan. Bochgan. An yn bein y fwla, ygiste gis, eidysgau, Barraigh, Múla agus Gaelf. Agus canner tafysg an yn chirich, colla agus gia. Chwynyer manach an sy'n yn sgianach agus mi yis an yn yile, djura agus collasa. Manach. An yn dŵch ein janile ha manach cwdiach gycielbachach omen, nio portent. A chanel yn sin ach bywasad jen fiars dys gwach ein sin a yw'r sa Gaelic. Nach tar sin súl cwt jen a ywnsig sin sa phrògraim seo. Bí an páirste céchte, the past participle, a goplachach mar vuagad, agus an nochgach ag jidig fachgil, mar tse nio te. Lehid gianta, dan, gianta. Just, cleachte, cleachte. Agus, learned, ywnsige, ywnsige. Ywnsig sin fa hwyrys halwm y Barraigh gyda arst na gwyie. I Gaelic a hedd, direction of the wind. Arst na gwyie. Agus mi yedig, chwalfa sin an cool seivichte an an liani. She filled. Liani. The slender L with lenition. Wil de gaarsten nach sin a ha vulde michtje in ish. Ach Coinnichidh san an tuilig teiche, a hulig na gydasin hedd an láirich acin, gan fwyter na programin seo a choed uadd sa bí idd iPlayer a BBC. Ja, le fo hichtalan channel YouTube SpeakGaelic. Agus na diachnichidh pod chrúldain SpeakGaelic agus SpeakGaelic Extra BBC Sounds. Chuna na hwrish ma ha, cwma faraf a giwnsachig agus a brian na Gaelic. Mar sy'n leif yn draste.